дар ҷумҳурии Тоҷикистон бемории сироятии шадиди рӯдаву меъда ва зуком яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт ки ба пайдоиши ин бемориҳо ғизои номунтазаму якхела, камвитаминӣ, гармии аз ҳад зиёд, таъсири сармо ва ғайра мусоидат менамояд. Ангезандаҳои бемориҳои сироятии рӯда аз обу хок, косаву табақ ва дигар ашё паҳн мешавад. Бояд ҳар як шаҳрванд ҳамеша ба қоидаҳои гигиенаи шахсӣ хуб риоя намояд. برای پیشگیری کردن بیماری سیرویاتی در موسم همین کسلی‌ها یکم همه وقت باید دستان را شستن لازم است. در وقت موسم کسلی سیرویاتی راه‌های نفس با نقاب گشتن لازم است. در جای جمعیتی جمع شدن آدمان بسیار آدم باید خودش را پیشگیری کردنش لازم است. آبای جوشانیده استفاده بردن لازم است. وقتی خریداری محصولات خوراکی به صفت آن اهمیت کلان دادن لازم است. هنگام معاین کردن بیماری سیرویاتی سری وقت بستری کردن لازم است. дар тобеати маркази саломатии шаҳри Ҳисор бунгоҳҳои тиббӣ ва хонаҳои саломатӣ фаъолияти хуб доранд ки ҳамаи он имрӯзҳо баҳри пешгирии касалиҳои сироятӣ байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд ва маслиҳатҳои муфид медиҳанд. برای پیشگیری این کسل‌ها از جانب کارمندان کاتس یعنی همشیره‌ها طبیبان خونه‌گردی پرزور کرده شده است. مثال کارهای فهماندهی که در بین مردم بلند برداشتن مدنیت فرهنگی خودی همون نگهداشت سلامتیشون تازگی بسیارتر پس از مثال پیش از استفاده بردن خودی همون میوه‌ای که حاضر هست مثال تر و تازه شسته تازه کردن بسیارتر مثال پس از یگان کارهایی که مثال دست میزنند شستشو کردن دست‌ها بسیارتر فهماندهی برده استفاده. аз ҷониби тамоми марказҳои саломатии деҳот ва бунгоҳҳои тиббӣ ба сироятшудагони зуком ва шадиди рӯда ва меъда ҳама гуна дороҳо дастрас карда мешавад. дар айни ҳол дар ҳудуди шаҳри Ҳисор ягон намуди бемориҳои сироятии чорбоб ба қайд гирифта нашудааст. ҳамаи мутахассисони идораи мо дар ҳамаи минтақаҳои деҳаҳои ҳудуди шаҳри Ҳисор фаъолияти амалӣ намуда барои иҷроиши пешгирӣ намудан профилактикаи бемориҳои сироятӣ чорабиниҳои байториё сарбаландона иҷро намуда истодаанд. нисбатан ба солҳои гузашта фаъолияти мутахассисони маркази мо хеле беҳтару хубтар шуда истодааст. қобили зикр аст ки нигоҳубини дуруст ва ғизои хуб муолиҷаи бисёр бемориҳои сироятиро осон мегардонад. кам шудан ва барҳам хӯрдани бемориҳои сироятӣ бештар ба сохти ҷамъият, тараққиёти хоҷагии халқ, дараҷаи некуаҳволии аҳолӣ, хадамоти тандурустӣ ва ғайра вобастагӣ дорад.